Clear tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ule zanin zanlai pela UEFA Europa Conference League final khel ani do na ten Central Waime football tournament mai ba ka football thuleng te clear ngai thla kho na in nei donang o tu trum chu soita khong khan zanin zanlai pel dar song pani le chan ve ya Europa Conference League Spanish La Liga club Real Betis le English Premier League club Chelsea te inkhel tur atang hian bul tran don ta ila soita kangin zanin hian final ro pui tak mai chu stadium a khel ani do na final inkhel mu nam tak kan mu arinom Europa Conference League hi alo upalo hle maya kumsang ni somni pakhat atanga nei tran chau ani UEFA Champions League noya Europa League omin chumi noya chon Conference League hi aum le he inelna hian Olympiacos West Ham United le Roma te anlo champion towa kumina champion thar kan muang he inelna champion hian direct in Europa League an qualify don bok chuti rolling kumin final khel tor Chelsea lam hian UEFA Champions League an qualify towa Real Betis lam hian Europa League an qualify sa hrim bok a champion zok hian anram league ka kuata midang anpek bel pha don lem lo anne final an zin ko hian club tha tia soitur an machon lem lova final a team tha kanrin anin machon don na final big chau hi in khel ngai ven lo ati thein arin oma in khel munom tak ero ani arinom Chelsea team hi kan hriat la nangin European competition a hian nu ma an nei chelo hle UEFA Champions League bi ka hian trumni an champion towa Europa League ka po trumni lo champion to bokin heng ba kain UEFA Cup winner cup le UEFA Super Cup ate trumni ve an lo champion to bok Europa Conference League ka ro trum khat anin lan na ania anin lan masak ber kuma hen phu takin final an lut Real Betis lam ero European competition a hen nu ma an nei thalu tuk lava quarter final in pet kai te chu lo nei to ma se tunhi European competition an thlen san ber trum ania final an lo voi khatna ani bok hemi ma hian UEFA Cup winner cup a quarter final a trumni an lo in pet kai to wa tuna an tlap chanchina an thlen san ber trum Antonio Hovin an thleng ta Chelsea lam hian final lu turin league stage a khelruka chakvekin points som pariat nen la 16 anin pet kaya league stage a hian an player tha train khat test quota an tel lo nge ti chung hian tlom an nei mi alo anni last 16 hian tennis champion like Copenhagen chu aggregate a goal thum goal khata nei quarter final an luta quarter final a Polish club tha Legia Warsaw chu aggregate a goal net ne lehin Semifinal a hian Swedish club tha Djurgården chu aggregate a goal nin an ne leya final hi anin pet kaya final lu tur heng game song pania goal som thum pariat an khunga goal kwa chi an chua hei ba ka trum kha che chaklo an nei bok Real Betis lamero last 16 lu thei tur hen an kong a hau tak defa league stage a khelruka trum thum chakin trum kha draw result an neya trum khat in ne tok an neya trum ni tlomin point som nen som pangan ani chung playoff anin pet kai season tier lama an tal boy vewa January transfer nu lamai ro an che thazui hle final an lu chana hin transfer an man that te po asoitel thein arinom playoff round a Real Betis and Belgian club Gen chu aggregate a goal thum goal khatin an neya last 16 an lut last 16 and Portuguese club Victoria Sporting Club chu aggregate a goal ni ngotin an ne leya quarter final a Polish club Jugolonia chu aggregate a goal thum goal khatin an ne leya semifinal a hian he inelna final trum ni zet lo khel to ma se van doi zoka tangthung Fiorentina chu aggregate a goal thumin an ne leya final hi anin hlang kai zuita anni head to head lam hi han enta ila team pani te European competition a hin trumli an lo in machon to Chelsea hi trum thum an chaka Betis lam hi trum khat chak ve to bokin in ne to khi trum khat ma an la nei lo anni anin machon masak ber hi kumsang khat zakwa somko pariat march ninga khan ani ya hemi truma hen Chelsea lam hian Real Betis hi goal khatin an ne anin machon no ber hi kumsang ni panga November thla dei khan ani ya hemi truma hen Real Betis and Chelsea hi sikhat fain an ne ve thung anin machon masak bera Chelsea an chaka anin machon no bera ero Chelsea avan doi zoka an tang tin ani chu
probability tronga an chu dan a Chelsea chak theina hun tha hi 51% omangin an chu ta Betis champion theina hi 49% angin an chut ve bok bandit te trang point anin tluklang view maya Chelsea lamero antla phu hang le history atanga tein da sang thret anum thung tunge in handa san ve hlom le team patni te top scorer lam hi hantar nang ta ila Chelsea tan in la kalmeka goal khung tamber hi magiu ani hian goal nga khung to in en kun ko chang goli a khung ve to buka Dewsbury Hall chang goal thum a khung ve to bok Real Betis tan hian bakambu chang goal a khung tambera goal sari khungin Anthony chang goli a khung to boka Eza Zoli chang goal thum a khung ve to bok midang goal khung tur siam sak nem lama Chelsea midfielder Enzo Fernandez su asang bera midang goal khung tur siam sak trumnga nei to hin Jadon Sancho chan trumli a nei ve to boka Christopher Nkunku chan trum thum a nei ve to bok Real Betis lama hin Anthony chu a che thabera midang goal khung tur siam sak trum thum nei to yin bakambu le Aitor Robel te chan goal ni ve midang goal khung tur siam sak an nei ve to bok in hliam lama Chelsea lama Wesley Fofana chu ain lan thei don lova Nkunku chu ain hliam ve boka ani hi adin mun ala chiang lo hle Omari Kalamen le Aaron Anselmo te po anin lan thei lo turangai ani bok Real Betis lama Marc Roca Diego Llorente Hector Bellerin le Joseph Sabali te chu anin lan thei lo turangai ani ve bok zanin zanlai pela in matson to Real Betis le Chelsea lama hen tunge chakzoka in rin ve hlom le Central Waime Football Tournament Semifinal lama lut chho vele ta ila nimin lama RG Stadium molpui in khel mu nam taka quarter final in khel masazoka durtlang le konpui veng tharte in matsona durtlang lamin comeback ro pui anlan tira konpui veng thar hi penalty peta nein semifinal anin langkai in khel mu nam taka in konpui veng thar tan minute som pangana Arnold Zui tlong achang goal moi tak mai aron chui luta durtlang lam tan he goal hi chu dan man ngai na omlo khopin goal tha anni hemit nu hian goal dang alu bel mai lova farsa fun top ma hret minute somni pangana vanal hriat puya chuan konpui veng thar tan an goal ni na aron khung leya Sydney fain ma an roi zui der bok hemit nu hian farsa fa goal dang alu bel lova second half an tran deuh chau tin durtlang tan minute somnga pakhat na lalchung nunga chuan an sipur sud na goal aron khunga East Bengal defender goal khung mang hianin durtlang lam hi an phur thar hle amai ro chu goal alu no minute somnga pahni na Ricky Lalom oma Jamshedpur player chu red card mang no chu ani ya durtlang team tan hei hi poi tak turangai anne goal dang po alu bel mai lova ani Norton zak no minute somsari pathum na durtlang team tan lalfel kemachon an sipur su na goal aron khung le tange nge ya goal dang lu bel zui talovin extra time khel anne heta po hin game adul deuh hret to wa ni asat dewa fangin player te po an chaw to hle penalty manga achak jok zon anita durtlang lam hian penalty an chui tum thum te hi gola an chan tir veka kon pui veng thar lam chui ero durtlang goalkeeper in thatakin adan sak vek thunga sethum faya durtlang lam hian ne na changin semifinal anin pet kai zuita anne semifinal in khel nong zoka Republic veng le Sial Hawk te in matsona po Republic veng in comeback ro pui an lan tir veleya Sial Hawk hi penalty peta an ne RG Stadium a in khel mu nam taka hian minute som ni na Republic lar hnunglam antal boy hi nang cheng Sial Hawk Express Arnold dan moi chang goal thabik aron khunga a finishing hi chu alo langai reng mai pui tak anne Republic veng goalkeeper RS Satan dan man ngai na a omlo anne hemit nu hian team pani te anin Norton zela minute somthum pakhat na Republic an che suala penalty an choi penalty hi dan moi chang gola achan tir le Sydney fain ma an roi zuita anne chakngei turangai te po anni manna ma se Republic tan minute somthum pangana penalty tangin lalnun zera chon an sipur aron su thena Republic veng borok po atang zui hle hemit nu hian first half hun top ma hreta Republic in goal an khung le ngala ma se hei ero offside wanga pom sak anni talo thung second half po anin Norton zela minute samruk pani na goal thabik kan mo Republic veng team tan VL cross chuang zela chuan goal thabik aron khunga chuti rolin he goal alu na konga Sial Hawk goalkeeper adem thei mai theiye
hemi nuang goal dang alu bel lova extra time apong goal alut lo bok penalty manga achak jok zon ani nuwa sial hok lam awan doi zoka antranga republic lam hen goal nga goliak nge na changin semifinal anin pet kai zui veta anne semifinal inel na te hining ha ni hian nei chun zom ani don na darsom bahada bethlem veng thlang le am veng saute anin ma chon don na tlailam dar ni le chan vea dur tlang le republic veng te anin ma chon ve le bokang heta chak zok zok te final ni somthum pahat tlailam dar khat le chan ve anin ma chon don anne inke result lam ka santa ila football thulenga lut vele ton ta ila thaume ton tum chu Eric ten Hag atangin bul tran don ta ila Bayer Leverkusen on kal thar tur Eric ten Hag chan United team ain kol laya Inter Milan atanga asenglo Andre Onana chu Bayer Leverkusen lama senglo atum thu asoi ni yin alanga United lampo hi anin hong hle ni ya tarlan ani bok hetiang ani ta ga chuan Eric ten Hag nung zui hian Andre Onana hi Leverkusen lama alu mai arin oma ani ba kain Anthony le Lisandro Martinez tepo Leverkusen lama ten Hag hian senglo atum do ni ya tarlan ani to bok lukola hian United team ain kol laya alo kai hroi to player engemaw zat hi Leverkusen lama senglo atum a ang hle Bruno Fernandes point thu thar aneya nizan lama khan Saudi Pro League club Al Hilal lam chuan Bruno hi hun tha anpek thu le darkar somchari pani chung hun anpek thu an soi Bruno Fernandes en tun haya thu thar engemaw hi anei tam angreng khop maya achuarin na tepo alian man hle English news te point hemi chungchang hi antar dang choi choi towa Al Hilal lama hin akal mai tepo arinom chhotran ta hle season thara United in European competition an khel don lova an player engemaw zat hi chu an chan ngei po arinom Al Hilal lam hian Bruno hi kar khata Euro noi sari ve hlo turin an thlem ni hin alanga anin dor hlo tlin mai tepo arinom ne tarlan ani to bok Cristiano Ronaldo point to thar aron neya Al Nassr lama contract thar aziak don lo nia alan nuwa nizan lama khanin borok aron nei vele ta FIFA Club World Cup khel phak tur club zom atum nia tarlan ani hetiang ani ta ga chon Ronaldo hi Al Hilal lam chuanin an dor ngei thu an soi chiang towa Ronaldo hi Al Hilal lama kan mu mai tepo arinom Ronaldo hin season liamta azorol khan Al Nassr chu amang tha thu tepo alo sei towa club thar azom ngei arinom chuti rolin Al Nassr lampo hin contract muizok nen an bele mek ni hin alang bok Carlo Ancelotti point thu thar aron neya ayen kol mek Brazil team chu tha atil hle Ancelotti chon ka ngai dana chon Brazil player te hi nung changlama po hin mitam takin sei sel thin ma se an tha ma player engmo zat chu kalo kai hroi ve to anni han soidon ta ila mi somthum chuang aya tam fe hi kalo kai hroi to wa training po anuam thin hle player thale thiam te kan mu thin na mitam takin annung chang athalo ti an soi thin hi chu thudik tok lo anni midang ain an discipline atha ma an taima thin bok player pakhat ero kai hroi thei me lo kanaya tunge ani ero ka soilo wangtin Ancelotti chuan asoi Xabi Alonso akal santak Leverkusen player poimo Alex Garcia point thu thar aron neya Real Madrid team chu in pei hle tura adu thu asoi Alex Garcia chuan Kylian Mbappe te Vinicius Junior te Xabi Alonso thutluk nei anzom theingem ka hre thiam lova achan ber chu Xabi Alonso hi attacking player te po defensive anga kheltir thut thin aniya chu akal phung thin ani bok coaching alu chil na konga ke ni min kai hruaya a strict thin ani tu po hi a hau hre lova player lian big achunga anom lova anwaya ada vek thei ani chutiang che chon player training na lama ti thadu lo hle tlayang chi te po bench lama a thutir mak thina a hrem hre reng lo thin ani chutiang chu Mbappe te Vinicius Junior te hen anzom theingem ke chon ka hre thiam lova chutiang pom thei tur chon anin pe ero angai ni tin asoi sum nge chu mitam takhian anlo ani thei me nizan lama khan English news ten antar landana Simone Inzaghi poin Al Hilal chu amel veteran ta ni hin alanga Al Hilal lam hian Simone Inzaghi coach thaber ti an soi mek hi kum khata Euro makta doi somni panga vel hlo turin an thle meka hemi wang hian
Simone Inzaghi pohin Al Hilal net inbiak na kalpui atum thu asoi ta khau mai hetiang ani ta ga chan tu na thanga rei lo te a Simone Inzaghi coach thang duang berte zinga mi hi Saudi Pro League ka kan mu arinom ta a Champions League final khel mabak Simone Inzaghi hi Al Hilal lama kan mu thut te po arinom chhotran ta hle Manchester United lampoin thuthar an neya nipui transfer kongka lawin hong tura free transfer in Nelson Semedo chu senglu antum thu tarlan anne kumsam thum pakhata upa Nelson Semedo hi Wolverhampton team tan a contract atop to dona hemi wang hindu tu po anei lian hle adu tu zinga United team anron langa anindor hlotlin mai te po arinom Manchester City lampoin nipui transfer kongka lawin hong tura Rian Serki chu senglu antum thu anron tarlang vele ta a khelna Lyon team lomang tha fel to tu Rian Serki hian Premier League pan a hrelo ni tarlan ani bok aman zathi pau million somni tanga somni panga vel ni tura ngai ani ya Premier League ka kan mu arin oma City nan du thu an sei ve ta ka chuan Serki hi kan mu mai te po arinom Chelsea lampoin nipui transfer kongka loin hong tura mithar senglu antum na konga Napoli champion puitu Zambo Anguissa chu senglu antum thu tarlan aniya Cameroon midfielder kumsomni pakwa upa senglu tur hian Chelsea hian sumpo aman phuto gangpek anin huam thu an soi Zambo hian season liam ta ha amang tha khop maya Napoli tlarlai lama mi poimo tak ani bok hemi wangin du tu anei sho khop maya Chelsea lam hi an khan ber turangai ani sui bok Zambo Anguissa hi Chelsea lama kan mu thuai handring sin phot mayang o ani ba ka hian Hugo Ekitike po Frankfurt atanga senglu antum thu an soi to bok Sport Witness namin atarlan dana Inter Milan lampoin nipui transfer kongka ain hon vele Manchester United atrain Rasmus Højlund chu senglu antum thu an sohia anget nilovin lo na senglu antum thu an soi Inter Milan hian striker thar senglu antum thu an lo soi to wa United team a bai sei phak lo mai Højlund ni an senglu mai rin na alian ta hle United lampo hian Højlund hi chuatir an poitilova Matheus Cunha an senglu do don bok awangin Højlund atan mun awm to vak lo turangai anni Inter Milan lama kan mu mai arinom Liverpool defender Virgil van Dijk point thuthar aneya tuna a khelpui mek Konate chu tha ati thu asai Van Dijk chuan han en ta ula Konate kumangsat kani hian hetiang hian kala thalawa kani turang pok kala nilo anni tuna chuanin Konate hi a thato emma kumno pangte ni chungin he team ta na mi tangkai ani thei to anni ka soyom zia chu khovela defender thaber ni thei turin ani hian hun aneya KI po hian alaron thadai thei zokin karing bok season tharlama po he team tan khel zel turin ka duwa chuak turanga an soite po hi thudik tok lo ani karing bok defensive midfielder ang point ada theya chu mai pelama tlar hnunglama kanin kop po hi a ha dam thlak thin hle chuwa chuanin Konate hi khovela defender thaber ni thei turin hun tha aneya ni ti hin Van Dijk chuan a soi Van Dijk thu soi hi kan pomzong ani hlomem le Real Madrid team lo enkol to tu Zinedine Zidane point thuthar aron neya Lamine Yamal chu aron fak le Zinedine Zidane chuan football ka zin konga hian player tha tam tak kalo mutowa ka chu san nuwa po player tha tam tak an lo om to bok chuti rolling ka soido chu Inter Milan le Barcelona te semifinal aning khel tum kha han en le ta ila Lamine Yamal ang MMA thiam hi anom lo anni akumangza le ka hetiang ati thei hi maktak ania akumangza ta hetiang ti thei hi chu football ka zin konga hin kala mungai lo ani Messi te Ronaldo te anro puizia kan soi to thina anro pui ngeye amai ro chu Lamine Yamal kumanga hin anni po hi anna chor chuak tak tak lova ma se Lamine Yamal chu Champions League ka po experience thanem tak nei to angmain a khel thei ani Inter Milan khan angam lo emma khovela player thaber ni thei turin ani hian hun anei ani anga thale thiam hi kala mongai lo ti Zinedine Zidane chun asoi zui bok English Premier League club Crystal Palace lo enkol to tu Alan Pardew point thuthar aron neya Enzo Maresca team kheltir dan chu adu khop lo khop mai Alan Pardew chuan Chelsea team hi tun din huna an squad hi a thapa ngai viau maya chuti rualin Enzo Maresca team kalpui dan hi tha ka ti tok lo anni
ani hi coach thatak chu ni thoma se tuna team a khel tir dan hi a nget lo ma hetiang chon trophy lian tham kan ti ang chi po hi an nai tok lovin ka hria season thar po lo en le ta ula tuna akal pui da nang pet peta akal pui chuanin tunang ba khi an thleng le chuangin karing lo bok chu wang chen Enzo Maresca hian akal pung hi athak ve deuh hlek chu anga in ka hria tin Alan Pardew chuan asoi Arsenal lampoin thu thar an ron nei vele ta ni zan lama khan an thutluk na chu thlakin Oli Watkins Premier League hrechiang sa chu senglu an tum tur thu an ron soi vele ta khau maya Watkins senglu tur hian amana po sum eng moza the chu an tum ni hin alang bok Oli Watkins hian season niam ta ha amang chelo khop maya Aston Villa tan game songa pali a khela goal som pasari a khung theya a che thate ma wang hian in du tu po anga hle a du tu zinga English Premier League club lian dang te point thom an nei lian khop maya Arsenal team hian Gyökeres le Isak te po senglu an no tum to thin na a mai ro chu an thutuk na hi thlakin Oli Watkins nam hi an hoi mai te point arinom chho tran ta hle English Premier League club Chelsea lampoin thu boy an nei vele ta ni hin alanga anni ba ka Premier League club dang pahni te po chui chian anni tur thu an soi ni zan lama khan Chelsea lam hian chi an ol ru ni hin alanga chui chian na po kalpui mek ani thu tarlan ani bok Chelsea ba ka hianin Fulham le Nottingham Forest te po chui chian tur zinga hian an tel ni hin alanga club ming tarlan lo samthum pathum te po chui chian anni tur thu tarlan ani bok taxi alo tam ve thin ang reng khop maya chia han ol ruk zau po hi anni tan hi chon a ol viau te poin arinom chuti rol chuan sum ei ruk na thil vek kha ani ya thiam lo an chang ani chon anin shrem le boy mai te poin arinom ta English Premier League club Manchester United forward Alejandro Garnacho chungchanga Chelsea team tana loin lan to karton goal point thu thar aron neya Alejandro Garnacho chu tong thei ati hle karton goal chan Chelsea team nen seizom anniya amai ro chu Garnacho hi Chelsea tana khel tlak po nin ka hrelo anni athiam hi chu athiam renga amai ro chu mi puima social media kal tlanga thil asoi zungzung mai hi athalo hle tun ma point boina alo nei towa tuna po Ruben Amoriman ashem hi poi katilova aphu tok chi po ani bok achan ber chu han en leta ula Europa League final an khel zo khan United player dang te chu an cool emma an chaklo awang khan hreum an ti hle ani kha social media lama po tuma an lang lova khati line Alejandro Garnacho chu an chaklo chawa social media lama an tumpui Tottenham Hotspur kha team tha an ni jok thu le champion phu jok an champion thu aron tar lang ani kha thil tru lo tak ani ya a serious lo hle ti a chiang bok chu wang chon Ruben Amorim hi mo pu tur ani lova Alejandro Garnacho hi atong thei emma chu boina bul chu anita anni United team dang khel tlak lova an ngai ni chuan an chhuatir mai po karing ti hin a sei zui bok Manchester United team enkol mek to Ruben Amorim point thu thar aron neya Manchester United team enkol mek to Ruben Amorim point thu thar aron nei vele ta tuntruma atong dana hi chon transfer manwak antum a anglo hle Ruben Amorim chan media ten ankom na UEFA Champions League khel turin kanin pet kai zolava Europa League le conference po kan khel don no bok aum zia chu kan squad hi in thuam chak vak kan mamo lem nova tuna kan squad nei sa te le player pahni pakhat vel kan senglu thei ani chan chu atok che ha tua chung football in nel naril ru kan pek tak don chuan chu atok chau ani squad tam tak nei kan mamo lem lova tuna kan squad hi tual chung in nel na ta chon kan thato ke Champions League khel phak tura kan tlin le huna sumte chu kan mang ve nual tura kanga ya tun din huna ero Champions League kan khel phak don nova mithar squad hanti chak vak na tur senglu kan mamo lo tin asoi United tran tu te kha transfer kongka in hon huna mithar in senglut vak don lo tin ani chu engei dan hlomle Liverpool lam point thu thar an neya nizan lama khan antlar hung lam thuam chak an tum na konga RB Leipzig atrain ahma po senglu tuma an lo hel to Castello Lukeba chu senglu an tum thu tarlan ani hia Lukeba senglu tur hian sumpo the chuanol an tum bok team tokin atarlan dana player le Liverpool te hian inrem na an nei nai nin alanga Real Madrid le United team te chu narin
Lukeba hian Liverpool zom adu zok nia tarlan ani bok hetiang karahin United in summan vak antum lo kan tila yin Matthews kunha ero transfer kongka inhon ma chawa tanga sengnu tuma anlo hel to ania United hian player pani pakhat vel sengnu antum zinga kunha hi atel don a angle ni zanama khan Matthews kunha hi United lamin inrem na an nei pui fel nuwa aman atan Wolverhampton hena paw million somruk pani point panga the chu antum chu Wolverhampton lampo hian anpom thu tarlan ania tuna tanga rei lote a an sengnu arinom United hian Matthews kunha hi kunga dei contract an je pui tur thu tarlan ani towa kumni chungin aman paw million somruk pani hi United hian an pedona United lam hian kunha mana paw million somruk pani point panga an pek tur hi kumni chunga inbek fel turin inrem na an nei to bok kunha hi United lama kan mu thuai arinom chu mai pe lama United hian kunha hi jersey number som an pek tur thu an soi chiang to bok ole hatichin hatun rumatan ni tamai se clear tu te ka channel min ngai thlut saka hin chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lam han min han lak pui le ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mo chho le zel don nia Chris Sutton point thu thar aron nei vele ta football pandit na thok me Chris Sutton chuan Arsenal team thilti sualian bernia ashiat aron soi Chris Sutton chon tun din hmuna hian Arsenal team hi season top lama antal boile tange nge ya hei hi achan ber chu ching taka ka soidu chu Mikel Arteta lul ra anni classic transfer kongka ain hon lai khanin striker tha senglu thei turin hun anneya chu ti du lovin tuna anei sa te aring toka arin tok thadlo zia chu kan mutare anne season top lama tlar malam annei thatok lova number 9 player kan ti angchi om lova season top man chu har satak anne chu ani po hian aron experience ve ta ni in ka hria a ati sola tangta hian ain siam that ngei ka ring ti in a soi bok